calon-calon dewan, calon-calon bupati, calon-calon gubernur. Nyo kajet nesuk peci yang rayangkan katrik mukobah, ne foto dengan peci nyan, ne pudu abak balihu, ne tap rata jalan. Ukuran kamu tem jak semak kalau cik muka ron yang ada. Ha? Olehnya rayangkan cik antam nejak majlis taklim. Nyo kajet ne kalan-kalan toh majlis taklim yang kira-kira ramai jemaah. Nyo nejak kena ne ba kuam doa bo. Ne blor tiuti nam bacutnya tiuti ATB jaman nyan. Ne pegah bak majlis. Nyo menang lung kalinya insya-Allah tak pernah balik. Nya do masjid yang rayangkan cik anam rumpok jak kira-kira menyolagak su betul matmik tak azan. Cik lagi yang cara kampanye atau pula misu na gurai-gurai yang hantom tak kunjung jaman, na ulama-ulama yang kira-kira ramai murid ke, nejak kenan, ne foto bek tu. Leh foto pe bak media. Alhamdulillah gurai saja antayo. Ya nambahan anian kalau lom na urung-urung gasin yang rayangkan cik ada permen rayangkan. Nyo kajet ne cok peng 20 ribu ne celok lamplop, ngat hi mewah celok lamplop putih. Jak juk nan santunan mu foto inan bek tu pudu abak media nyoka alhamdulillah kamu mulai tajak bacut-bacut kata tim sedekah bacut-bacut ranyangkan luk kuduk ni ya nya kan nak pegat karena mengharap benar suara tengok orang janji janji bek tu sagai janji nyo kebit bek tu sagai nyan ne pegah monyo menang lung kalinyo nyan bulian tengok tacet warna merah atau tacet warna hijau atau tacet warna kuning terserah. Nyan singoh bak jalan nyan, jalan tak pegot kon lihat umur, tapi kedih laut untuk takoh kedih Amerika. Nyan janji nyan. Oh nyan gunung-gunung tengok tak pegot terowongan Bandung. Tak pok gunung tak pegot terowongan. Tak sejahterakan ekonomi masyarakat. Walaupun singoh hotel menang, nyan bek ingat dia kan. Ada pun ingat datanya. Pokok janji mentong tujuk itu. Nama kan? Pokok untuk minta suara, janji beraya, tupi beluk walaupun akai tinggal landuk. Alhamdulillah. Pokok dia pebut je lah baca-baca. Ya, benar. Yang benar lah. Terima kasih.